مساء الخير. معكم الدكتور احمد شوقي. احنا بنرحب بيكم بكل ضيوف مصر في ارض مصر في بطوله افريقيا للكره الطايره. وطبعا بنتمنى ان الرياضه بتاعتنا كلها تبقى على نفس مستوى كره الطايره اللي احنا وصلنا فيها لمستوى عالي جدا على المستوى القاري، ونتمنى ان شاء الله ان منتخبنا يعلى ويعلى ونوصل للمستويات العالميه باذن الله ونحقق البطوله العالم باذن الله. مره ثانيه اهلا وسهلا بكم في مصر، وان شاء الله تستمتعوا معنا. Il se trouve que bon, je suis suisse d'origine et puis je viens voir ici un match national de l'Égypte. Il s'agit en fait de la Coupe d'Afrique et puis je trouve que c'est un match d'un extrême haut niveau. Ils jouent vraiment bien et je suis assez étonné quand même du niveau qu'on peut trouver en Afrique en fait avec le volley quoi. Hallo, also ich bin in Ägypten, ich finde es einfach genial. Hier spielt Kenia und Ägypten und natürlich die Ägypten gewinnen. Also das war's. Was soll ich denn sagen? C'est pas grave, dis quand même, vas-y.